Mubunge wa gicigo mbunge kia Gembe North Julius Taitumo augite uria ukwenda kugwatithania Meru na Meru iri yonthe abatere gwita atongire bari bonthe ati utengura kinyoriku. Taitumo nongerete na kuga ni baguchwira miranta ira cia kumeagirithia thoko akigoto mwanka baragi kagita konthe kenda boneka kwiuba kuthithia. Augite jaja ntuku inkai nyuma ya Senator wa Meru Kathuri Murungi gutrimana na arimi na biashara ba miraa kenda kumichwira ntaira oringi Kathuri na atumirite kethwa kuri na muchemanio jo kureta Meru amwe muchemanio jura jwatirirwe kiri kithomo Taitumo augite nake netwe ni skuru nyingi cia gicigo kiawe kumana na mpumi njega cia KCSE ya mwaka muthiru. Mubunge wa Gembe North no Julius Taitumo na ndiashimirite na gucokire nkatho muno cukuru cia gicigo mbunge giki iria kuwa muraira nyingi cia D na nithiti bwega gikithiro gike KCSE tankwenda kuyuka nafasi na kurirwo kunene sana kicokia nkatho na kienda kwira katitobetu bara babwithitikirio kya KCSE last year by Gembe North constituency niboya nonto ipo tuwirite tu community ndijua unonto kuringana na history nonto twire mimi mwalimu uteri ingi twina mpumbi injia ira turari nacio cia mwaka wa 2024 na nonto bu nkwenda kuiboya kiri managers kana principals ba skuru cietu arimu arabai ndene skuru na muno nyambuzo management kana stakeholders bonthe by education sector ndene ya Gembe North. Amna bubu agire thirikari nene itigane kurukiria mbeca mwamoja CDF nikenda chumba gutetheria basari kiria na barabe no batu kindly wana CS finance ona mbeca iri batueta machukuru iyo kinyakuo in time nikenda kithomo na calendar school itikae disrupted. On the same note tankwenda kuwa kinya principals wetu ana barabetha ba support to CDF through bursaries mbeca still itikinyite na ndaromba kwithwa kwina ukiriria kidogo nikenda immediately ratu aciona tumba kwendia machukuru no twana baraba sponsor ni ofisi ya mheshimiwa njire unio tunakana na mbecira na tukanekana immediately chekinya na thirikari tumira ni release bursaries immediately nikenda tumba kutija arito betu no ba mbeca barabara ya that program ndiko yugyo tongeria kwa Gembe North itombera kwa na bursaries twena mi bursaries kinya skulu ya situation ya school ira itona bursary na kibera this year utimwana utiona bursary ukora with the application nikenda tumba ugire githomo irere ya njete kwa number 1 ndene Gembe North kire mata githomo no tunyo ki sector ira yomba kuria kuntu kwetu na antu bakaipo bakiugunika. Amna bubu Julius Taitumo awakagite gaka komba kuthwa kwina umo mono babia kuria na nikito miandikirite thirikari gutikira skuru nkuru kia 30 chikithwa chitetheru na irio wondi ciakwa cio ithano kuma Ntunene Ntwambui na Thu Amwathi na Ndoleli cionthe cithaki wata musibiwa wa tuthiungiri utero Isiolo South na Isiolo North ku area u ni area ra bikora already tukwaria bite kurita boya na bara tumba kwira thirikari ni ke mipango department ya ndiro na drought management authority ni ndiro na mikakati ya kutetheria antu no tubakaitaji mbeu at the end of this season na mantu ya yangi na muno kukumbika relief so kwa bakinya machukuru ya intere indaandike report ya wako kwena chukuru around 34 ilo rende barwa ili anara sieterete approval nikenda bomba kwa wa biokora byo kuga biba sustain karara bachukuru. Amna bubu kimanthiri kimira ethwa kirotera muno mucemana jwa thithito ni Senator Meru Kathuri Murungi akiwekera ikwendekana ni atongire bonthe baretia mwe nikenda kona kimira giki gikona thokora kubaterie no ombira kankwenda kwira antu betu be mucemani wari kuona indone yukiagwa lakini kure antu barabenda kuchionania manto amira mimi ni mkulima timbura mira na imbiche manto amira lakini no ntoba siasa ututuana kumya manto amira ututuana etheti lakini biambeta kuromba wetho na nkoro ekuthithia na kwethia kinyanjesu twira watari tangu wengwa Igembe ikumira ya ndibuno kinya kithiri kura kungi ku muntu kuthwana kuthithia manto amira na bati kwetho akiara cia akili akiara cia Taitumo akiara cia John Paul akiara cia Nyampuru na ajumbe barabangi
nonto twira wa mushikamano indi kiribo nandi buraba ugite ni ati batita bakiaria muno ni mathire ketho ya maingi already kwina directorate ya miraa iri andafa na ina chairman oyo James Mithika uya guthote mwirite yo muchairman yure kawi imbio kwariria ya miraa me tukenda wethi twenga tuichie tutikurea etiango hatariro kenda twetha twina inya etho no wo wina kioneki na iwo kumenya muno gutena thina ithwa oreo kinyoga thwa wati mbaru ibara bange ingwetiga mantu yabo muno no ntikumenya kwa nantu kumanjubuti baliongite gembe na bai tayari na directorate yu itukuritaria no ngwe itoshukuma na yu ya miraa tukarie muno ntukwenge lakini mbichie miraa ni etherwe ngongi de kana kantu ka to era jento i omuntu enda wigindukia ona ago yatikwita sasa wakaharishe miraa tatwari inge ya miraa iyaite pole pole bila mangaseti bila kuichukuma mbere muno mtu mwengu etikia mtu mwate amwithu Muthuri Muriuki Weru Weekend Mutiri wa Kangangi.